مهمترین امکانات در 4 فصل سال برای سیر و سیاحت، آزمون‌های جمهوریوی، راهنمای جامعه خانه امید تاجیکان دنیا. تاجیکستانی آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. барномаи тиллиётии ахборро аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо бинандаҳои азиз мегардонем. имрӯз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо роҳбарони сохтору мақомоти низомӣ ва ҳифзи ҳуқуқ машварати кори доир намуданд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба супоришҳо аз паёми навбатии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба парлумони кишвар ва маҷлиси васеи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон доир ба натиҷаҳои соли 2025 ва вазифаҳо барои соли 2026 таваҷҷӯҳ зоҳир намуда, доир ба иҷрои саривақтӣ ва босамари онҳо дар назди роҳбарони сохторҳои дахлдор вазифаҳои мушаххас гузоштанд. таваҷҷӯҳи зиёд ба масоили мубориза бар зидди ҷинояткорӣ аз ҷумла гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир ба хусус навъҳои синтетикӣ ва психотропии он зоҳир гардид. супоришҳо ҳамчунин доир ба кор бо мардум, таъмини тартиботи ҷамъиятӣ, риояи интизому оинномаҳои ҳарбӣ ва омодасозии кадрҳои касбӣ дода шуд. созандагиҳо дар кишвар 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро бо дастовардҳои назаррасу бунёдкориҳои бесобиқа истиқбол мегирем. рушд, ободӣ ва ояндаи дурахшон самараи истиқлоли меҳан. сада ҷашни рӯшноӣ ва гармӣ, паёми пирӯзии нур бар сармо, анъанаи кӯҳани ниёгон, рамзи умед, меҳнат ва зиндагисозӣ. таҷлили ин ҷашни ниёгон дар саросари мамлакат. парвариши сабзавоти тару тоза дар ҳама фасли сол, меҳнати деҳқон, технологияҳои муосир ва таъмини бозори дохилӣ, гармхонаҳо, саҳм дар амнияти озуқаворӣ. нигоҳдории намии хок, тақвияти замин ва омодагӣ ба кишти баҳорӣ, анъанаи деҳқонӣ бо натиҷаи устувор, яхомонӣ, кафолати ҳосили хуб. шарҳи ин ва дигар хабарҳо дар нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. имрӯз таҳти раёсати раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Файзалӣ Идизода ҷаласаи навбатии иҷлосияи дуюми маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон давати ҳафтум баргузор гардид. дар иҷлосия лоиҳаи протокол дар бораи ворид намудани тағйирот ба созишнома дар бораи мақоми ташаккули қувваи воситаҳои низоми амнияти дастҷамъии созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ аз 10 декабри соли 2010, протокол дар бораи ворид намудани тағйирот ба созишнома оид ба ворид ҳамкории давлатҳои аъзои созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ дар соҳаи ҳамлу нақли ҷузъу томҳо ва дигар воҳидҳои ҳарбӣ, молу мулки манқулии онҳо, инчунин маҳсулоти таъиноти ҳарбӣ аз 15 сентябри соли 2015 муҳокима гардида аз рӯи масъалаҳои баррасишуда қарорҳои дахлдор қабул гардиданд. инчунин лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйири иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳифзи аҳолӣ ва ҳудуд аз ҳолатҳои фавқулодаи дорои хусусияти табиӣ ва техногенӣ мавриди баррасӣ қарор гирифта аз рӯи масъалаҳои баррасӣ гардида қарорҳои дахлдор қабул карда шуданд. саъда таҷассуми анъанаҳои неки аҷдодӣ ва арзишҳои волои миллӣ. ҷашни саъда аз ҷумлаи идҳои эҳёшудаи миллӣ ба ҳисоб меравад, ки дар таҷлили ҳама идҳо ҳусни оғоз бахшида, ҳамчун рамзи пирӯзии равшани бар торикӣ, аввалин муждаи баҳор ва омодагии деҳқон ба кишту кор дар байни халқ маҳбубияти хос дорад. бо мақсади сазовор истиқбол гирифтани ин ҷашни таърихӣ дар шаҳру ноҳияҳои кишвар чорабиниҳои идона доир гардиданд. ҳамкорони мо дар ин хусус гузориш медиҳанд.
با توجه به آنکه صدر روز ارجگذاری و عزت و احترام نهادن به نور و گرمی رو آوردن به روشنی رمز مهر و محبت و دوستی و رفاقت است، در خیابان مرکزی ناحیه اسپیتامین این جشن باستانی با رعایت تمام سنت و عنعنه‌های خاص از جانب اهل جامعه استقبال گرفته شد. در چاره‌بینی جشن صدر در ناحیه اسپیتامین از طرف کشاورزان، مکانیزاتوران، خواجگی‌های دهقانی، نهالپروران، تکنیک‌های نوی کشاورزی، تجهیزات کاری، نوری‌های مینرالی، نهال، گل و بوته‌ها، تخمی‌های نوهای سرحاصل وطنی که در کشت و پرورش از جهت حاصلناکی برتری دارند پیشنهاد گردید. در برابر تشکیل نمایشگاه توجه همگان بیشتر به انتخاب نهال و گل و بوته‌ها بهر شنونیدن، سبزگردانی محل، انتخاب تخمی‌های پخته، شالی، دیگر زراعت کشاورزی، آمادگی تکنیک‌های کاری به فصل بهار، تیار کردن زمین روانه شده. تاکید گردید که ناحیه اسپیتامین دارای زیاده از 14,000 گکتار زمین کشاورزی بوده. آمادگی تکنیکا، سری وقت انجام دادن کشت بهاری، استفاده تجربه‌های پیشقدم باعث زیاد شدن حجم استحصال محصولات کشاورزی می‌گردد. در چاره‌بینی تنتنوی جشن صدر تاکید گردید که با شرافت استقلالیت دولتی، تشبس‌های نیک پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان جشن‌های ملی و مردمی احیا گردید و این باعث سرجمعی متحدی، تقویت کارهای آبادانی و سازندگی و رشد همه بخش‌ها گردید و ساکنان فعالانه در آبادی دیار سهمگذاری می‌نمایند. با مقصد هوسمندی گروهی از کارمندان ساحه‌ها، کشاورزان که فعالناکی نشان دادند با سپاسنامه و تحفه‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه اسپیتامین قدردانی کرده شدند. با افتخار جشن صدر برای شادی و فرح اشتراکداران، هنرمندان بخش فرهنگ برنامه مکمل معرفتی و فرهنگی را پیشنهاد نمودند که بسا جالب و دیدنی بود و جشن صدای اجدادی در ناحیه اسپیتامین با شکوه و شهامت شکرگزاری همگان از فضای آزاد و صاحب استقلالی مملکت تجلیل گردید. جشن بوستانی صدر که رمزی پیروزی، روشنایی بر ظلمات و آغاز کارهای سازنده در ساحه کشاورزی میباشد، در ناحیه عینی با شکوه و شهامت خاصه تجلیل گردید. تجلیل این جشن دلیل روشنی احیا و گرامیداشت ارزش‌های ملی در دوران صاحب استقلالی کشور بوده و تحکیم خودشناسی ملی و وحدت جامعه مساعدت میکند. نمایش دستاوردهای کشاورزی و هنرهای مردمی ثمره زحمت شبانه روزی دهقانان و هنرمندان ناحیه را انعکاس نموده روحیه سازندگی مردم را باز هم تقویت بخشید. کشاورزان ناحیه با استفاده ثمرناک زمین و تطبیق تدبیرهای اگرتکنیکی سهم ارزنده و تامین امنیت آذوقه‌واری کشور میگذارند. جشن صدر در میدان نشان دولتی ناحیه عینی با اشتراک وسیع ساکنان، مهمانان و نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی برگزار گردید. در چاره‌بینی ایدانه یک شهرک و 7 جماعت دهات ناحیه با نمایش محصولات کشاورزی، هنرهای مردمی و دیگر دستاوردهای خود فعالانه شرکت ورزیدند. گوشه‌های نمایشگاه با ذوق بلند آرا یافته فراوانی محصولات و زحمت دهقانان را انعکاس می‌نمودند. در نمایشگاه محصولات غله‌داری، کارتوشک، سبزیجات زمستانه، میوه و عسل، نان‌های ملی، محصولات چارواداری و اشیاء دستی‌ساز به معرض گذاشته شد. در فرجام چاره‌بینی یک قطار جماعت‌ها برای اشتراک فعالانه و سهم ارزنده‌شان در برگزاری جشن قدردانی شدند. چاره‌بینی را فرهنگیان ناحیه با سرود و ترانه‌های وطن دوستانه جنبست نمودند. جشن تاریخی و فرهنگی صدر را ساکنان سربلند ناحیه نزدیکوی شهرستان نیز در صحن کلان قصر فرهنگ سزاوار استقبال گرفتند. کشاورزان سربلند همه شکل‌های خواجگیداری ناحیه نمایش فروش میوه‌جات، کارتوشک یا لبلبو، تخمی‌های اعلی صفت گندم و جو، سیاه‌دانه و سبزیجات و دیگر نمودی محصولات را به معرض ساکنان و مهمانان چاره‌بینی جشنی گذاشتند. صدر که یکی از جشن‌های قدیمی خلق تاجیک محسوب می‌یابد، با سیاست فرهنگ دوستانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ماه دکبر سال 2023 به فهرست فرهنگ غیرمادی یونسکو شامل گردید. ضمن برآمد مسئول مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شهرستان ابراز نمود که جشن صدر از قدیم الایام با طبیعت، زمینداری و کسب و کار گذشتگانمان پیوند قوی داشته، همچون جزئی فرهنگ معنوی خلق تاجیک در طول قرنها برای معرفی مردم صاحب تمدن و کهن بنیادمان و حفظ بهترین ارزش و سنت و رسم و آیین‌های ملی نقش ارزشمند گذاشته است. همین است که امروزها برگزاری
баргузории ҷашни сада дар тамоми манотиқи кишвар аз ҷумла ноҳияи шаҳристони кӯҳӣ шукӯҳи бештар гирифта аҳолиро ба омодагии оғози мавсими кишту кори баҳорӣ даъват менамояд. дар фарҷони чорабинии мазкур як идда ашхосе ки дар рушду нумои соҳаи кишоварзӣ ва ободониву созандагиҳои ҷашнӣ саҳми арзанда гузоштанд бо сипоснома ва тӯҳфаҳои хотирмон қадрдонӣ карда шуданд. дар доираи баргузории ҷашни сада ҳофизону навозандагон ва раққосони бахши фарҳанги мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи шаҳристон бо суруду тарона ва рақсҳои ҷаззоби худ хотири иштирокдоронро шоду волида гардониданд. бо шарофати истиқлолияти давлатӣ ва сиёсати фарҳангпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон суннату анъанаҳои бостонӣ ҳунарҳои мардумӣ ва ҷашнҳои миллии тоҷикон эҳё гардида дар сатҳи давлатӣ бо шукӯҳу шаъомати хоса таҷлил мегарданд. ҷашни сада ки таърихи қадима дорад бо риояи тамоми суннату арзишҳои миллӣ дар шаҳри ҳисор таҷлил карда шуд. зимни ин чорабинӣ намоиши техникаҳои кишоварзӣ ҳунарҳои мардумӣ ва анъанаҳои миллӣ ниҳолони ороишӣ тухмиҳои хушсифати зироатҳои кишоварзӣ ба маъраз гузошта шуд ки аз ин намоишгоҳ масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр дидан намуданд. беш аз ҳама шукрҳои соҳибистиқлоли кишвар мекунем ки бо соҳибистиқлол кардани кишварамон ва дар асоси сиёсати хиравандонаи пешвои маъзаи миллат ҷашнони миллиамон аз нав эҳё гардид. албатта ҷашни сада ин ҷашни дӯстӣ, рафоқат, меҳру муҳаббат, ба якдигар наздик шудани кишоварзони мамлакат, омӯхтани таҷрибаи якдигарӣ ва баҳра гирифтани аз якдигари мебошад. воқеан ҳам эҳёву таҷлили ҷашни сада ҳамчун рамзи истиқболи фасли нуру гармӣ, некиву саховатмандӣ, сарҷамъӣ ва ваҳдати кулли шаҳрвандон дар густариши корҳои ободониву созандагӣ ва хӯрамиву пешрафти тоҷикистони азизамон нақши муассир гузошта, дар оғози сол чун паёмовари наврӯзи оламафрӯз ба зиндагии мардуми шарифи кишвар муждаи хӯрамиву хушбахтӣ меорад. ясна мо бояд қайд кунем ки маҳз ба шарафати истиқлолият ва шарафати сиёсати хиравандонаги ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамин он ҷашнҳои ниёгоне ки буд ҳамаш эҳё гардид амалӣ гашт. файзу баракаи деҳқониам рӯз ба рӯз сол ба сол зиёд шуда истодааст. дар рафти чорабинии идона намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр сокинонро бо ин ҷашни таърихӣ табрику муборакбод намуда як қатор фаъолон ва собиқадорони соҳаи кишоварзиро қадрдонӣ намуданд. дар қисмати фарҳангии ҷашни сада суруду таронаҳои рангини аҳли ҳунар пешкаш гардид. қадамҳои устувор дар роҳи кабудизоркунӣ. фаъолияти гармхонаҳои институти биологии помир дар самти таъминоти шаҳру ноҳияҳои вилояти Бадахшон бо гулҳои ороишӣ ва маҳсулоти полезӣ назаррас мебошад. барои омодагӣ ба давраи нави кабудизоркунӣ беш аз 30 000 қаламчаи гулҳои садбарг ва 50 000 кӯчати гулҳои петуния ва славия дар гармхона нашъунамои хуб ёфта истодаанд. дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ба таъминоти маҳсулоти полезӣ ва рушди гармхонаҳо диққати ҳамаҷониба равона гардида, дар ин самт кормандони илмии институти биологии помир ба парвариши ниҳоли гулҳои ороишӣ рангоранг барои оро додани гулгашту хиёбонҳои шаҳру ноҳияҳои вилоят машғуланд. гармхона дар масоати 72 сотих бунёд гардида, гулҳое ки декабри соли гузашта кишт карда шуда буданд дар ҳолати хуби нашъунамо мебошанд. ғайр аз ин зиёда аз 3 000 қаламчаи гулҳои садбарг низ сабзиш ёфта итминон меравад ки моҳи апрел барои иdoravу муассисаҳои қаламрави вилоят бо нархи дастрас ба фурӯш бароварда мешавад. дар ин гармхонаи замонавӣ зиёда аз 50 000 кӯчати гули ороишӣ аз он ҷумла гули салвия петуния тайёр карда шудааст ва онро моҳи декабр кормандони мо тайёр карда дар хок шинонданд ва баъди шинондан як моҳ парвариш намуда баъд аз он ин кӯчати гулро ба қутичаҳо алоҳида парвариш намуда истоданд. баъд аз он дар моҳи апрел бошад ин кӯчати ин гулҳоро барои хоҷагиҳои деҳқонӣ фермерӣ барои муассисаҳои вилоят ва барои шахсони алоҳида барои фурӯш тайёр карда мешаванд. баъди парвариш ва содироти гулҳо гармхона барои кишти сабзавот аз қабили помидор, бодиринг ва кабудӣ омода карда мешавад. ба иттилои кормандони илмии институт дар гармхона зироат нашъунамои хуб пайдо намуда маводи ғизоии ниёзи аввал ба сокинони вилоят пешниҳод карда мешавад. тухмии гулҳо аз пойтахти кишвар шаҳри Душанбе дастрас гардида, кормандони институти биологии помир кӯшиш менамоянд ки корро дар ҷодаи ободонӣ
ҳамояҳиву кабудизоркунии муҳити зист дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда то таҷлили 35-солагии истиқлоли ватан сабзгардонӣ ва зебогии дучанди кӯчаю маҳаллаҳои маркази вилоят ва ноҳияҳоро таъмин намоянд. меҳнати деҳқон кафили фаровонии бозор. Дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ майдони умумии заминҳои корам 16364 гектарро ташкил дода, соли 2025 дар 160 гектари он карам киш гардида буд, ки ҳоло хоҷагидорон ҳосилро ҷамъоварӣ карда ба бозорҳои истеъмолӣ пешниҳод намуда истоданд. ҳамзамон сокинони ноҳия бо бунёди гармхонаҳои мавсимию доим амалкунанда парвариши қулфинайро низ ба роҳ монданд. ҳамасола аз ҳар гектар то 10 тонна ҳосил ба даст меоранд. гузориш дар ин хусус. ин мошинҳои боркаш ҳосили аҳли заҳмати ноҳияи Абдураҳмони Ҷомиро аз сари замин то ба бозори истеъмолӣ интиқол медиҳанд. соли сипаришуда кишоварзони ноҳия дар майдони 160 гектар карам киш намуда буданд, ки ҳоло ҳосили он фаровон аст ва хоҷагидорон талош ба он доранд, ки маҳсули меҳнаташонро пурра ва саривақт ҷамъоварӣ карда ба ин васила сабади истеъмолии сокинонро ғанӣ мегардонанд. иқлими хос ва обу хоки зархези минтақа ба хоҷагидорон имкон фароҳам намудааст, ки дар майдонҳои корам кишти дилхоҳи зироату сабзавотро ба роҳ монда бо ноил шудан ба натиҷаҳои баланди меҳнатӣ дар амалӣ намудани ҳадафи стратегии мамлакат таъмини амнияти озуқаворӣ нақши созгор гузоранд. меҳнат кунӣ ҳосили нағз мегирӣ. ма 10 гектар замин дорем, 70-80 сотикаш ҳамин мақсад карам мешунем. зиндагӣ айрӯи ҳамияк маҳсулота ҷамъоварӣ мекунем, ба бозорҳо пешниҳод мекунем. хай зиндагимон айрӯи ҳамин рафтаиста заминҳоро истифода бурдастем. хоҷагии деҳқонии бобои Носир 7 гектар буда самти фаъолияташ ба парвариши қулфинай дар шароити гармхона равона гардидааст. ҳоло ки дар масоҳати 3 гектар ин навъи сабзавот парвариш мешавад, дар ин гармхонаҳо ҳосил фаровон буда 2-3 рӯз баъд ҳосил пешкаши харидорон гардонида мешавад. парвариши қулфинай дар шароити гармхона бисёр манфиатовар буда, кишоварзон аз натиҷаи он қаноатманданд ва ҳадаф ба он равона намуданд, ки ҳар қитъа заминро мақсадноку оқилона ба кор баранд. моҳи август коридана сар карда будем то 10 августа ай 15 ноябр ҳосилда даромада буд. вақти чинданда хай о вақт камтар 15 кило 20 кило ҳафтаида мечиндем. хай бад бо зиёдтар шид ҳосили нағз метиҳад. вобаста ба меҳнат кардана. меҳнати нағз кунед, ҳосили нағз мебаред. дар дигар гармхонаҳои ин хоҷагӣ кӯчати помидору бодирин, қаламфури булғорӣ ва дигар навъи зироат ба роҳ монда шуда, баробари омода шудани ниҳолон худи хоҷагӣ ва дигар хоҷагиҳои деҳқониву кооперативҳои тиҷоратӣ бо ниҳолон таъмин мегарданд. рақобатпазирӣ аз мутобиқсозӣ оғоз меёбад. дар шароити ҷаҳонишавии иқтисод ва рақобати шадид дар бозорҳои байналмилалӣ мутобиқсозии маҳсулоти кишоварзӣ ба стандартҳои эътирофшудаи ҷаҳонӣ ба яке аз омилҳои калидии рушди устувори соҳаи аграрӣ табдил ёфтааст. ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти истеҳсолу содироти маҳсулоти кишоварзӣ имконияти васеъ дошта, барои мутобиқсозии он ба стандартҳои ҷаҳонӣ тадбирҳои мушаххас андешида мешавад. шарҳи мавзӯъ дар таҳияи Исмоили соҳибназариён ва Искандари Саид. таъмини сифати баланди маҳсулот, бехатарии озуқаворӣ ва ҷавобгӯ будан ба талаботи меъёри кишварҳои воридкунанда имкониятҳои нави содиротӣ ва густариши бозорҳои хориҷиро фароҳам меорад. тибқи таҳлили мутахассисон, стандартҳои байналмилалӣ аз қабили меъёрҳои фитосанитариву ветеринарӣ на танҳо сифати маҳсулоти кишоварзиро кафолат медиҳад, балки сатҳи эътимоди истеъмолкунандагони хориҷиро низ баланд мебардорад. риояи ин талабот имкон медиҳад, ки маҳсулот дар тамоми марҳилаҳои истеҳсол, коркард, нигаҳдорӣ ва интиқол таҳти назорати қатъӣ қарор гирад. дар соли сипарӣ гардида ба озмоишгоҳи мо зиёда аз 132 маҳсулотҳои худи кишоварзӣ, яъне меваву сабзавот дохил гардид, ки аз ин дар 57 ҳолат берун аз ҷумҳурии мо содирот карда шуданд. сифати маҳсулотҳои ватании мо чӣ дар бозорҳои дохилӣ ва чӣ дар берун аз ҷумҳурии мо серталаб мебошад, чунки аз ҷиҳати экологӣ тоза, таркиби онҳо, миқдори муайяни ваё аз ҳама тараф тоза мебошад. дар Тоҷикистон солҳои охир масъалаи мутобиқсозии маҳсулоти кишоварзӣ ба стандартҳои ҷаҳонӣ ба самти афзалиятноки сиёсати давлатӣ табдил ёфтааст.
توسط تطبیق برنامه‌های دولتی، جاری نمودن تکنولوژی‌های معاصر، تقویت زمینه معیاری و حقوقی و دستگیری تکنیکی و مشورتی خواجگیداران شرایط مساعد برای بلند برداشتن رقابت‌پذیری محصولات وطنی فراهم آورده می‌شود. با کشاورزان منطقه باختر семинарҳои омӯзишӣ ва корҳои фаҳмондагӣ оид ба риояи талаботҳои стандартҳои давлатӣ ва стандартҳои байналмилалӣ гузаронида мешавад. мақсад аз он иборат аст ки сатҳи дониши соҳибкорон дар самти соҳаи кишоварзӣ баланд бардошта шавад, оид ба тарзи дуруст басту банд намудани маҳсулотҳое ки ба содирот нигаронида шудааст, риояи талаботҳои ҳуҷҷатҳои меъёрӣ, сифат ва бехатарӣ ва рақобатпазирии маҳсулоти кишоварзӣ нисбат ба солҳои пеш хеле баланд мебошад. рушди инфраструктураи логистикӣ, бунёди сардхонаҳо, марказҳои бандубаст ва коркарди аввалияи маҳсулот нақши муҳим дар нигоҳ доштани сифат ва мутобиқати маҳсулот ба талаботи бозорҳои хориҷӣ дорад. маҳз чунин тадбирҳо имкон медиҳад ки талафоти пас аз ҷамъоварӣ коҳиш ёфта, арзиши иловагии маҳсулот афзоиш ёбад. дар соли 2025 тариқи гузаргоҳҳои наздсарҳадии раисияти минтақаи гумрукӣ дар вилояти хатлон ба миқдори 25 намуди молу маҳсулотҳои хоҷагии қишлоқ содирот гардидааст. ҳаҷми умумии молҳои содирот гарда 72 ҳазор тонна ба маблағи 3,2 миллион доллари амрикоро ташкил медиҳад ки асосан пиёзи барвақтӣ ва олуро ташкил медиҳад. коршиносон бар он назаранд ки мутобиқсозии стандартҳо танҳо як раванди техникӣ набуда, балки тағйироти фарҳангӣ истеҳсолиро низ тақозо мекунад. баланд бардоштани сатҳи дониш ва малакаи деҳқонон, истифодаи усулҳои илмии кишоварзӣ, риояи қоидаҳои экологӣ ва истеҳсоли маҳсулоти сабз аз унсурҳои муҳими ин раванд ба ҳисоб мераванд. дар натиҷа мутобиқсозии маҳсулоти кишоварзӣ ба стандартҳои ҷаҳонӣ заминаи устувор барои тавсияи бозорҳои хориҷӣ, афзоиши ҳаҷми содирот ва тақвияти иқтидори иқтисодии кишвар фароҳам меорад. ин раванд на танҳо ба рушди соҳаи кишоварзӣ, балки ба беҳтар гардидани сатҳи зиндагии аҳолӣ ва мустаҳкам шудани мавқеи Тоҷикистон дар бозорҳои байналмилалӣ мусоидат менамояд. исмоил соҳибназарён, Искандари Саид, Ахбор. кабудизоркунии рисолати умумии миллӣ бо мақсади саҳмгузорӣ дар раванди татбиқи ҳамаҷонибаи барномаи давлатии кабудизоркунии ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040 дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ташкили ниҳолхонаҳо ва бунёди боғоти нав вусъат ёфтааст. ҳамзамон ҳамасола дар ҳудуди ноҳия шумораи зиёди ниҳолҳои дарахтони ҳамешасабзу ороишӣ шинонида мешавад. дар назар аст ки соли равон дар ҳудуди ноҳияи Бобоҷон Ғафуров наздики 53 ҳазор бех ниҳоли дарахтони мевадиҳандаю ҳамешасабз шинонида шавад. маълумоти бештар дар гузориши Абдуваҳоби Абдусаттор. барномаи давлатии кабудизоркунӣ барои давраи то соли 2040. татбиқи ҳамаҷонибаи ин барномаи давлатӣ имкон медиҳад ки Тоҷикистон ба кишвари сабз табдил ёбад. тибқи нақшаи амалии барномаи мазкур дар 3 соли аввал дар Тоҷикистон дар масоҳати 2180 гектар ниҳолхонаҳо ташкил ва шинонидану парвариши 2 миллиард бех дарахту буттаҳо дар давраи то соли 2040 таъмин карда мешавад. ҷиҳати татбиқи амалии барнома дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ниҳолхонаҳо ташкил ва ҳамасола бо мусоидати шӯъбаи ҳифзи муҳити зист ва дигар ниҳодҳои давлатию ҷамъиятӣ корҳои кабудизоркунӣ тақвият меёбанд. ба таъкиди масъулони шӯъбаи ҳифзи муҳити зисти ноҳия, амалӣ намудани чунин тадбирҳо рушди устувори экологиро таъмин намуда, фаъолияти ниҳолхонаҳо низ васеъ мегардад. соли равон дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бояд наздики 53 ҳазор ниҳоли дарахтони мевадиҳандаву ҳамешасабз шинонида шавад. бо мақсади саҳмгузорӣ дар ин раванд аъзои хоҷагии деҳқонии Фарҳод дар масоҳати 601 замин парвариши қариб 30 намуди ниҳоли дарахтони мевадиҳандаю ҳамешасабзро ба роҳ мондаанд. ҳарчанд ин қитъа озмоишӣ аст, вале натиҷаи кори хоҷагидорон бебаҳра нест ва васеъ намудани масоҳати ниҳолхона ҳам таҳризӣ шудааст. дар ин ҷо мо зиёда аз 20 намуд дарахтҳои ороишӣ, якчанд намуд дарахтҳои мевадиҳандаро парвиш карда истодем ки кадомаш ҳама беҳтарин шавад агар дар оянда зиёд карда таҷрибаи худро мо паҳн карданӣ. дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҳоло маъракаи ниҳолшинонӣ идома дорад. дар давоми 2 моҳи охир дар ҳудуди ноҳия бештар аз 6 ҳазор бех ниҳоли дарахтони ҳамешасабз ва мевадиҳанда шинонида шудааст. масъулон азм доранд ки нақшаи пешбинишударо барзиёд иҷро намоянд.
یادآور می‌شویم که آخر ماه دکبر سال 2025 با مساعدت سرریاست حفظ محیط زیست در ولایت سوخت و مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه باباجان غفورов در شفت راه دوشنبه چناق حدود دهات یاوه نهال درختان همیشه سبز شنانیده شد. عبدالوهاب عبدالستار، الیاس باباجان، ناحیه باباجان غفورов، اخبار. کشاورزان ناحیه فیض‌آباد به موسم کشت بهاری آمادگی میگیرند. با این مقصد توسط تراکتورهای تسمه چرخ شودگاری زمین‌ها ادامه داشته، همچنین سهامداران یخامانی را نیز به راه مانده‌اند که برای فراوان‌حاصیلی محصولات ساحه کشاورزی مساعدت می‌نماید. گزارش خبرنگاران ما در این خصوص. کشاورزان ناحیه فیض‌آباد در فصل زمستان که طبیعت دشت و دمن را برفپوش نموده است، تصمیم گرفتند که شودگاری زمین‌های کارم را توسط تراکتورهای تسمه چرخ به طور شبانه روزی به سامان رسانند. برای سریع وقت به انجام رسانیدن این تدبیر عین زمان توسط 4 تراکتور تسمه چرخ شودگاری زمین‌ها ادامه دارد. مسئولان یخجفت را برای بازده زمین و نصف گردیدن حشرات ضررآور به مقصد موافق می‌شمارند. بیشتری میدان زمین‌های کارم با اصول یخجفت برای معرکه کشت بهاری آماده کرده می‌شود. مجموع زمین‌های کشت شونده سهامداران 6284 گکتار بوده، 2941 گکتار آن آبی میباشد. البته ناحیه فیض‌آباد اولین درجه شده در ناحیه‌های منطقه کشت تیرماهی و کشت غله‌دانگی را بر زیاد اجرا نمود که نقشه این سال 105% اجرا گردید. دورنمای کشت تیرماهی در ناحیه فیض‌آباد 1600 گکتار بوده، 105% تامین کرده شد. هدف اهل زحمت ناحیه ثمرناک استفاده بردن هر قطعه زمین کارم، رویانیدن 2-3 حاصل در یک سال، به دست آوردن حاصل فراوان زراعت کشاورزی و تامین بازار استعمالی با محصولات نیازی اول می باشد. میدان عمومی باغات ناحیه 4280 گکتار را در بر میگیرد. برای دریافت حاصل فراوان عین زمان باغداران در برابر دیگر عامل‌های مهم اگراتکنیکی همکنون از برف باریده هم ثمرناک استفاده میکنند. ذخیره کردن برف در اطراف درختان عامل مهم بوده، برای نصف گردیدن حشرات ضررآور بسیار سودمند می باشد. همچنین در میدان زمین‌های کشت گردیده سهامداران یخامانی را به راه ماندند. راه اندازی چنین تدبیرهای سودمند امکانیت می‌دهد که خواجگیداران ناحیه سال جاری حاصل بلندی محصولات کشاورزی به دست آورده، با این وسیله در غنی گردیدن بازار استعمالی با محصولات نیازی اول سهمی ارزنده می‌گذارند. با مناسبت تجلیل شایسته از جشن 35 سالگی استقلال دولتی به مانند همه منطقه‌ها در شهر دوشنبه هم بنیادکاری‌ها با سرعت و صفت بلند ادامه دارند. ضمناً مسئله استواری بنا و انشاء تحت توجه مسئولان ساحه قرار داشته. در این زمینه آزمایشگاه سنجش میخستون‌ها در نزد کمیته معماری و ساختمان عمل می‌کند. санҷиши мехсутунҳо дар бинову иншооти баландушона тавассути озмоишгоҳи махсус гардонида шуда ҷиҳати таъмини мустаҳкамӣ, бехатарӣ ва устувории бинову иншоотҳо, хусусан биноҳои истиқоматие ки дар минтақаҳои хокҳояшон фурӯнишин бунёд мегарданд, амалӣ карда мешавад. ба воситаи дастгоҳу таҷҳизоти муосири озмоишгоҳи нави санҷишӣ, мехсутуну асосҳои бино ва иншооти корхонаи воҳиди давлатии ташхисгари раёсати экспертизаи давлатии ғайриидоравии ҳуҷҷатҳои лоиҳавии шаҳрсозии кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар 10 минтақаҳои сохтмонии ҳудуди шаҳри Душанбе санҷиш гузаронида шуд. бояд гуфт ки дар соли 2025 барои таъмини дақиқияти бештари кори озмоишгоҳ дастгоҳу таҷҳизоти нав харидорӣ карда шуд. барои бехатарӣ ва устуворнокии иншоотҳое ки дар заминҳои фурӯнишин бунёд карда мешавад, дар лоиҳа мехсутунҳо ба назар гирифта мешавад. яке аз ин лоиҳаҳо лоиҳаи маҷмуаи симфония ки аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияти маҳдудаш Синон иҷро гардида истодааст. лоиҳаи мазкур иборат аз 133 мехсутун, дарозии миёнаи он 17 метр иборат мебошад. санҷиши мехсутунҳо лоиҳа аз ҷониби озмоишгоҳи раёсати экспертизаи давлатӣ ба анҷом расонида шудааст. таҷҳизоти озмоишгоҳ замонавӣ
ба талаботҳои замонавӣ ҷавобгӯ мебошад, ҳамзамон мутахассисони дорои таҷрибаи кофӣ мебошанд. ин навбат озмоишгоҳ кори худро бобати санҷиши мехсутуни биноҳои баландушона дар кӯчаи Нисор Муҳаммадӣ ноҳияи Шоҳмансур идома дод. дар майдони сохтмонӣ бунёди маҷмӯаи баландушона иборат аз 5 блок аз тарафи ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Синон идома дорад. бояд гуфт ки давоми 3 сол аст ки фаъолияти озмоишгоҳи санҷиши мехсутуну асосҳои бино ва иншооти корхонаи воҳиди давлатии ташхисгар бо мақсади баҳодиҳии риояи меъёру қоидаҳои шаҳрсозӣ, регламентҳои техникии сифати корҳои сохтмонӣ, мавод ва маснуоти сохтмонӣ, инчунин дигар санадҳои қонунгузории шаҳрсозӣ дар бино ва иншооти сохташаванда бо мақсади таъмини тобоварии биную иншоот мувофиқи мақсад ба роҳ монда шудааст. ободонӣ дар маҳал. дар доираи тадбирҳои созандагӣ дар деҳоти чоркӯи шаҳри Исфара иқдомҳои муҳими ободонӣ амалӣ гардида, бо ҷалби сокинон ва дастгирии мақомоти маҳаллӣ корҳои созандагӣ ҷараён доранд. бунёду навсозии иншооти иҷтимоӣ, ободонии роҳҳо ва беҳтар намудани шароити зисти аҳолӣ аз самтҳои асосии ин тадбирҳо маҳсуб меёбанд. гузориши ҳамкорони мо аз рафти корҳои созандагиву ободонӣ. сокинони ҷамоати деҳоти чоркӯҳи шаҳри Исфара ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар корҳои ободониву созандагӣ саҳми арзанда гузошта, тавассути ҷалби сармоягузории бахши хусусӣ, сохтмони мактабу биноҳои иловагии таълимӣ, кӯдакистону муассисаҳои тиббӣ ва марказҳои савдову хизматрасонӣ бунёд менамоянд. имрӯзҳо маъракаи ободонию созандагӣ ба марҳилаи сифатан нав баромада, барои беҳтар гардидани шароити зиндагии аҳолӣ ва рушди инфраструктураи иҷтимоӣ заминаи мусоид фароҳам меорад. як қатор иншоотҳои гуногун ба мисоли майдони парчами миллӣ, сохтмони муассисаи таҳсилоти миёнии умумии рақами 79 дар маҳалли Тагибора, марказҳои хизматрасонӣ, сохтмони кӯдакистонҳо бо маром ҷараён дошта, сокинони ҷамоати деҳоти чоркӯ ният доранд ки ҷашни 35-солагии истиқлоли миллиро сазовор пешвоз гиранд. яке аз самтҳои афзалиятноки корҳои созандагӣ рушди соҳаи маориф ба ҳисоб меравад. дар ин замина бо мақсади беҳтарсозии шароити таълиму тарбияи хонандагон дар маҳаллии Тагибора тариқи ҳашар дар назди муассисаи таҳсилоти миёнии умумии рақами 79 бинои иловагии таълимӣ барои 240 ҷои нишаст ва толори варзишӣ бунёд шуда истодааст, ки дар арафаи соли нави хониш мавриди баҳрабардорӣ қарор дода хоҳад шуд. ҳамзамон дар ин ҷо сохтмони кӯдакистони нав идома дорад, ки ба фарогирии бештари кӯдакон ба таълиму тарбияи томактабӣ мусоидат хоҳад кард. ин тадбирҳои ободонӣ ба фароҳам овардани шароити мусоиди таълиму тарбия, баландбардоштани сатҳи донишандозии хонандагон ва беҳтар шудани фаъолияти омӯзгорони 13 муассисаи таълимӣ ва 2 муассисаи таҳсилоти томактабӣ равона гардидааст. корҳои ободонии созандагӣ дар ҷамоати деҳоти чоркӯҳ далели равшани сиёсати созанда ва ғамхории пайваста нисбат ба беҳбудии зиндагии мардум мебошад. раванди бунёдкориву созандагӣ минбаъд низ идома ёфта барои рушди устувори ҷамоат ва ояндаи дурахшони наслҳои оянда заминаи боэътимод фароҳам меорад. собир аюбӣ, саҳбони қурбон, шаҳри Исфара, ахбор. низоми ғайринақдӣ кори рӯзмарраро осон мегардонад. асри 21 давраи рушди бо суръати технологияи муосир унвон мегардад. раванди рушд, бахшидани иқтисоди рақамӣ ва дар ин замина татбиқи низоми ғайринақдӣ дар соҳаҳои савдо, хизматрасонӣ ва истифодаи рамзи ягона барои соҳибкорони инфиродӣ аз муҳимтарин омилҳои таъмини фаъолияти шоиста ва зиндагии босаодати мардум мебошад. дар шаҳри Кӯлоб низ дар ин самт роҳандозии иқдомҳои судманд самари дилхоҳ ба бор овардааст. тафсилоти бештар дар гузориши навбатӣ. ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ дар рушди иқтисоди миллӣ нақши муҳим дошта, воситаи асосии танзими муомилоти пулӣ мебошад. бартарии низоми мазкур дар иқтисодиёт баҳри пешгирии беқурбшавии пули миллӣ, таъмини шаффофияти раванди амалиётҳои молиявӣ, ғанигардонидани буҷети давлатӣ ва аз байн бурдани таъсири омилҳои инсонӣ бевосита мусоидат менамояд. вобаста ба иҷрои ҳадафҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Кӯлоб баҳри татбиқи пурраи низоми ғайринақдӣ дар соҳаҳои савдо, хизматрасонӣ ва истифодаи рамзи ягона барои соҳибкорони инфиродӣ аз ҷониби масъулон тадбирҳои зарурӣ роҳандозӣ шуда, раванди амалишавии он ҷараён дорад. дар бораи вусат додани ҳисоббаробарнамоии ғайринақдӣ дар шаҳри деҳоти Кӯлоб чораҳои зарурӣ амалӣ гардида истодаанд.
در نتیجه این زمان در شهر دیوتی کلوب 214 پست ترمینال نصب گردیده، 678 QR رمزها نصب گردیده مورد استفاده قرار دارند. خدمت رسانی های تندرستی، خدمت رسانی های ثبت اسناد دولت شهروندی، پرداخت مبلغ آب، برق و همچنین خدمت رسانی کمونالی به طریق غیر نقدی به راه مانده شده. با مقصد بلند برداشتن سطح معرفتناکی شهروندان مخصوصا رشد فعالیت صاحبکاری وابسته به استفاده ثمرناک از نظام معاصر غیر نقدی با تشبث مقامات اجرایی حکومت دولتی و نهادهای دخلدار ساحه تدبیرهای عامه‌فهمانی ادامه دارند. همزمان بهر تامین شفافیت و خدمت رسانی‌های باز هم صفتناک به اهالی روند به قیدگیری کارت‌های بانکی شهروندان از جانب نمایندگان کارخانه واحد دولتی بانک امانتگذاری جمهوری تاجیکستان امانت بانک در شهر و دهات کلاب جریان دارد. این زمان طبق دستور و هدایت‌های پیشروی ملت برای گذاشتن بر حسابات‌های غیر نقدی از طرف تشکیلات‌های قرضی گذراندن سمینار مشورت اوید و بلند برداشتن سوادوکی مالیوی اهالی گذرانده ایستاده است و در همین زمینه هر یک صاحبکار هر یک شهروند وظیفه‌دار است که درباره در عمل تطبیق نمودن سیاست یگانه حکومت مملکت برای گذاشتن با حسابات‌های غیر نقدی سهمی با صدای خود گذاشته باشند. مؤسسه دولتی بخش تشکل و رشد صاحبکاری تاجیکستان در شهر کلاب برای رشد صاحبکاری و با استفاده از نظام معاصر غیر نقدی به راه ماندن فعالیت صاحبکاران در شهر و ناحیه‌های منطقه کلاب زمینه می‌گذارد. مرکز آموزشی و خدمت رسانی لیاقت در مؤسسه با فراهمسازی شرایط معاصر بهترین امکانیت بازآموزی برای تحکیم فعالیت صاحبکاران میباشد. جاری گردیدن رقم مشخص برای هر یک صاحبکار این امکانیت می‌دهد که بسیار وقت صرف گردد در برابر این شفافیت فعالیت آنها تامین می‌گردد و همچنین پرداخت اندازها نیز پورا و شفاف برای مانده می‌شود. عموما جاری کردن اقتصادی رقمی حسابداری غیر نقدی این یکی از عوامل اساسی پیشگیرنده عامل‌های نوبتی کروپسیون است به شمار می‌رود. بنابراین در این سمت چاره‌های ضروری عملی گردیده است، نقشه چاره‌بینی‌های مشخص تهیه کرده است و در این زمینه کارها باز ادامه داده می شود. در زمان رشد با سرعت تکنولوژی معاصر تمام عملیات اقتصادی به طور الکترونیک گذرانیده می شود. اقتصادیات رقمی شکل مادی را برهم داده استحصال مال، خدمت رسانی، تجارت و حتی فرمایش دادن به طور الکترونی صورت گرفته در همه حالت شفافیت را تامین می سازد. علیم ناصرزاده، خورشید نادرخان، شهر کلاب، اخبار. با مقصد رشد ساحه تندرستی و دسترسی اهالی به کمک اولیه طبی سال 2025 در جمهوری 113 مؤسسه طبی ساخته به استفاده داده شد. در این خصوص امروز ضمن نشست مطبوعاتی مسئولین وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان خبر داد. همچنین اطلاع داده شد که در عین زمان ساختمان 83 مؤسسه دیگر ادامه دارد که 57 تای آن مؤسسه کمک اولین طبی سانیتاری و 26 مؤسسه های هسپیتالی است. اینچنین 301 مؤسسه تعمیر گردیده در 59 مؤسسه دیگر تعمیر اساسی ادامه دارد. اطلاع داده شد که سال 2025 در دایره فعالیت ساحه تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی کار در سمت تهیه لایحه‌های سندهای معیاری حقوقی دخلدار تقویت بخشیده شده با مقصد تهیه و تصدیق سندهای معیاری حقوقی ساحه تندرستی 5 لایحه دولتی سرمایه‌گذاری فعالیت دارد. 2025 فرودگاه بین‌المللی دوشنبه به بیش از 8800 خط‌سیر خدمت رسانید که این آمار نسبت به سال 2024 بیش از 600 خط‌سیر یا 7.3% زیاد است. در این باره ضمن نشست مطبوعاتی اگنتی اویاسیای گراجدانی و کارخانه اویاسیونی کشور معلومات داده شد. همزمان تاکید گردید که سال 2025 پروازها در فرودگاه بین‌المللی دوشنبه از جانب 18 شرکت هواپیمایی از جمله 16 شرکت هواپیمایی مملکت‌های خارجی، دور 7 شرکت هواپیمایی کشورهای اتحادی دولت‌های مستقل و 2 شرکت وطنی سامان ایر و تاجیک ایر عملی گردیدند. در این دوره کارخانه واحد دولتی تاجیک ایر ناویگاسیا به 48102 کشتی هواپیمایی خدمت رسانیده است. این کارخانه سال 2025 در تاجیکستان همایش سطح بلند جلسه هماهنگسازی سالانه گروه منطقوی تشکیلات بین‌المللی اویاسیای گراجدانی اوید به تحکیم خطرهای هوایی منطقه شرق را در سطح بلند
буданд баргузор намуд. соли 2025 инчунин лоиҳаи PBE дар фурудгоҳҳои Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва Кӯлоб пурра татбиқ гардид ки барои ба талаботи ташкилоти байналмилалии авиатсияи гражданӣ мутобиқ намудани хизматрасонии аэронавигатсионӣ мусоидат намуд. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни пешниҳоди паём ба Маҷлиси олӣ ба хадамоти алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дастуру супориш доданд ки дар асоси ҳадафу вазифаҳои стратегии мамлакат лоиҳаи стратегияи рушди соҳаи алоқаи ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040-ро таҳия ва ба ҳукумати мамлакат пешниҳод намояд. имрӯз зимни нишасти матбуотии хадамоти алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон масъулин иттилоъ доданд ки лоиҳаи стратегияи рушди соҳаи алоқаи ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 аллакай таҳия гардида натиҷаи ниҳоии он коркард мешавад. дар назар аст ки дар доираи ин стратегия сатҳи воридшавии интернети фароғ, баландбардоштани интернети собит, суръати миёнаи интернети мобилӣ, ҳиссаи фарогирии роҳҳои автомобилгард бо алоқаи мобилии 4G ва 5G то 100% расонида шавад. дар доираи ин стратегия Тоҷикистон то соли 2027 ба интернети 4G ва то соли 2030 ба интернети 5G 100% пайваст карда мешавад. дар нишасти матбуотӣ яке аз омилҳои паст будани сифати интернети мобилиро дар мамлакат дар 5 соли охир 10 баробар зиёд гардидани талабот ба интернет арзёбӣ карданд. мушкили суръати пасти интернет ҳоло танҳо дар алоқаи мобилӣ аст ва дар интернети собит ноқилӣ ин мушкилӣ вуҷуд надорад. طبق نظامنامه آزمون اثرهایی که در دور نهایی آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من سال 2025 از نامیناسیون صنعت تصویری و دیزاین غالب گردیدند و آثارخانه ملی سپرده شده از حساب آنها نمایش با شکوه تشکیل گردید. گزارش در این خصوص. غالبان آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من دستاوردهای خود را در آثارخانه ملی تاجیکستان نمایش دادند. در نمایش 37 عدد کارهای ایجادی که در دور نهایی آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من در سال 2025 از روی نامیناسیون صنعت تصویری و دیزاین صاحب شاه جایزه جای یکم، دوم و سوم گردیدند، پیشنهاد تماشابینان گردید. تاکید گردید که آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من سال هفتم است که زیر توجه و سرپرستی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشروی ملت محترم امامعلی رحمان با مقصد معرفی فرهنگ والای ملت تاجیک، احیای صنعت ملی و ترغیب آن، ارزش‌گذاری به صنعت و هنر اجدادی، بلند برداشتن سطح کسبی صنعت موسیقی، نوازندگی، سرایندگی، مهارت کسبی هنر مصوری، هیکل‌تراشی، آرایشگری و لباسدوزی، انتخاب نمونه‌های بهترین آهنگ و سرود و اثرهای رسامی برگزار گردید. در این طلور بیش از 60 عدد ما اثرهای رو جمع آفریدیم که از آثار رسامان همین جوانی ما می باشند که در نامیناسی‌های صنعت تصویری از قبیل طراحی، کنده‌کاری، هنر گلیم‌بافی یعنی گبیلین، همچنین کندال و غیره ها، اینچنین طراحی مد لباس زمانوی جایهای نمایان را اشغال کردند. آزمون در سال 2025 از روی 5 نامیناسیون آهنگسازی، بسته‌کاری، سرایندگی، نوازندگی، صنعت تصویری و دیزاین برگزار گردید. در نامیناسیون صنعت تصویری و دیزاین داوطلبان از روی ژانرهای صنعت تصویری، رسامی، هیکل‌تراشی، گرافیک، مینیاتور، آرایش عملی، کلالگری، زرگری، نقاشی، کنده‌کاری، کارکرد بدیهی چوب، دیزاین گرافیک، رکلام، دیزاین داخل بینو، دیزاین مد و بافندگی بدیهی اشتراک نمودند. نمایش انعکاس دستاوردهای غالبان آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من در آثارخانه ملی تا 10 فوریه سال 2026 ادامه می‌یابد. сколиоз ин каҷшавии паҳлӯии сутунмуҳра буда кормандони соҳаи тандурустӣ омили дақиқи ин шакли бемориро номуайян мегӯянд. ҳамкорамон Қурбон Қурбонзода бо такя ба маълумоти табибон чанд омили сколиозро шарҳ медиҳад. ин кӯдакон ҳангоми навиштан рост нанавишта ва каҷ кардани сутунмуҳра майл кардани он ба як тараф ва анами хел менависанд ва ба ҳамин ҳолат одат мекунанд. корманди соҳаи тиб кӯдаконеро мегӯяд ки одати дар синфхонаҳо нодуруст нишастан доранд. гузоштани вазни бадан ба паҳлӯи чап ва ё рост дар ҳоли хондан, навиштан ё дигар машғулиятҳои таълимӣ дар соатҳои дарс. ин яке аз омилҳои гирифтории кӯдакон ба каҷ шудани сутунмуҳраи онҳост.
ببینم که کودکانی که در سری وقت با آنها چاره‌جویی پیشگیری کننده گذرانده نشدند، البته آنها هر روز با کجی ستونبوره و قطع کردن آن به یک سان و نوشتن نادرست نوشتن همین آنها هنگام لکسیه ها آن رو مشاهده میکنیم و اصلاح کردن این عامل علاقه با سبب دومینانت شدن آن در سر بیمار خیلی مشکل است. مشاهده و نظارت و پیشگیری کودکان از نادرست نشستن را طبیبان از جمله یک رسالت برای آموزگار میدانند. شاهد وضع ولی به تفاوت بودن در نهایت درست کمال یافتن کودک را زیر سوال میگذارد. در مکتب از طرف آموزگاران پیشگیری کردن آن، مشغول شدن به کودک، فهماندن و نظارت دائمی حالت نوشتن کودک، این راه را پیشگیری کنیم. این اصلاح شونده است و پر را به یگان اجرای طبابت‌های مخصوص طبی اصلاح کردن ممکن است. پیشگیری دیگر عامل که در نهایت ستون مهره کودک را کج می‌نماید برای آموزگار و هم والدان کار دست جمعی است. برداشت جزدان به یک پهلو در زمان تحصیل. وزن آنها خیلی زیاد نباشد و هنگام ترتیب دادن جدول‌های مکتبی اما شخصان متصدی مقدار کتاب‌ها وزن آنها را تقسیم کنند که باری یک روز زیاد یک روز کم نشود. ستون مهره کودک هنوز در حال افزایش است. از این لحاظ بارگران به یک پهلو برداشته بر روند راست افزایش یافتن آن مانع می‌گذارد. باید نظارت کنیم که کودکان هنگام استفاده به دو طرف این سومکه‌ها را استفاده بردن و برند و موازنه ستون مهره در این صورت رعایت کرده میشود. در صورتی یک طرفه استفاده بردن ستون مهره به این طرف کج میشود. کودکان آینده دولت و ملت هستند. جسماً و در روحیه سالم به کمال رسانیدن آنها مسئله کسی را در کنار گذارنده نیست. استفاده آنها در اجرای کارهای وزنین و خواب در جایهای سخت نیز میتواند تکیهگاه کودکان را آسیب رساند. اسکلیوز یعنی در حال کج بودن ستون مهره بعضاً کتفها، میان یا قفس سینه نیز برابری خود را گم میکند. ستون مهره کج برای کودکان تنها یک بیماری نیست. این روند آغاز دیگر شکل‌های بیماری بوده حیات این قسمت جامعه را زیر خطر و دیگر تهدیدها قرار می‌دهد. این حالت می‌تواند به بیماری‌های دوم درجه بنابود استخواندروز و دیگر با سبب پس شدن صفت حیاتی بیمار دردها آنها دور و دراز به یگان مشغول شدن نمی‌توانند، تیز خستگی پیدا می‌شود و اصلاح کردن آن خیلی مشکل است. نباید فراموش کرد که تشکل جسمانی و سالم به سن بالا رسانیدن کودکان مسئولیت است بر دوش والدان، آموزگاران و دیگر نهاد و ساختارهای دولتی. در حدودهای طبیعی مخصوص محافظت شونده هم‌مسئله از جانب کارمندان اگنتی خوجگی جنگلی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و از زیر ساختارهای آن در شهر و ناحیه‌ها کارهای بیوتکنیکی گذرانیده می‌شود. با در نظر داشت باریدن برف و سرد گردیدن هوا دوامی چند روزی اخیر در موضع‌های بلندکوه شهر و ناحیه‌های کشور که مکان سکونت حیوانات و پرندگان نادر به حساب می‌رود برای دریافت خوراک کاه و دان گذاشتند. گزارش در این خصوص. در روزهای سردی فصل زمستان که با برفپوش گردیدن زمین دریافت خوراک برای حیوانات وحشی و پرندگان نادر مشکل می‌گردد، از جانب ساختارهای مربوطه کارهای بیوتکنیکی راه اندازی کرده می شود. در همین زمینه از جانب متخصصان مؤسسه دولتی خوجگی جنگلی به نام عبدالسلام خالوی ناحیه خراسان در منطقه کوهی گنجینه چنین تدبیری مهم گذرانیده شد. با گفته مسئولین همساله در حدود مؤسسه که از 5 منطقه عبارت می باشد کارهای بیوتکنیکی گذرانیده شده برای امین نگاه داشتن حیوانات و پرندگان وحشی خوراک گذاشته می شود. در کوههای خوجگی جنگل خراسان زیادتر آهوی بخارایی، خوکهای وحشی، جیره، زرگوش، قشقلداق و دیگرها از پرنده ها باشد که زیادتر کبک و کبک سنگین و کفتر و دیگر پرنده ها. در فصل تابستان در انبار خوجگی مقدار زیادی بسته علف طبیعی را ذخیره میکنیم و در چنین حالت ها آن را به جایهای که حیوانات توی وحشی زیادتر گشت گذار میکنند در آن جایها میگذاریم که تا از گرسنگی
ба талафот дучор нашаванд. тавре масъулин иттилоъ доданд бо дар назардошти мавсими сармо ҳамасола дар баробари дигар корҳои соҳа ҳамчунин дар муассисаи давлатии хоҷагии ҷангали ноҳияи хуросон маводи хӯрока ба монанди коҳ ва донагиҳо аз ҳисоби манбаъҳои табиии ҳудуди муассиса ҷамъоварӣ ва захира карда мешавад. ҳоло дар муассиса миқдори лозимаи хӯроки дурушти чорво ва намудҳои гуногуни ғалладонагӣ мавҷуд мебошад ки барои минбаъд низ баргузор намудани чунин корҳои биотехникӣ истифода мегардад. ба назари коршиносон роҳандозӣ намудани чунин тадбирҳои амалӣ барои дарёфти хӯрока ва аз талафёбӣ эмин нигоҳ доштани ҳайвоноту паррандагони нодир, ҳифзи олами вуҳуш ва нигоҳ доштани мувозинаи экологӣ мусоидат мекунад. бо мақсади пешгирӣ аз талафёбии ҳайвоноту паррандагон дар сардии зимистон кормандони муассисаи давлатии хоҷагии ҷангали ноҳияи фархор корҳои биотехникиро ба роҳ монданд. дар ин тадбир барои таъмин намудани ғизои ҳайвоноту паррандагон дар мавзеъҳои гуногуни хоҷагӣ ба қадри зарурӣ коҳу дон гузошта шуд. ба иттилои масъулон масоҳати умумии заминҳои муассисаи давлатии хоҷагии ҷангали ноҳияи фархор 27661 гектарро дар бар гирифта дар се минтақаи он хӯроки зимистонаи ҳайвоноту паррандагон захира карда мешавад ки ҳангоми бориши зиёди барф ва паст гардидани ҳарорати ҳаво анвои гуногуни ғизо дар минтақаҳои махсуси ҳайвоноту паррандагон ҳифзшаванда гузошта мешаванд. дар ҳудуди муассисаи давлатии хоҷагии ҷангали ноҳияи фархор ҳайвонҳои ваҳшӣ ва гавазни бухороӣ дар ҷангал ҳои мо дар мавзеи кӯҳ бошад гӯсфанди кӯҳӣ бухороӣ урял заргӯш рӯбор паррандаҳои гуногун ду намуд кабк ва паррандаҳои мавсимии ғозу мурғобӣ ҳамино сукунат мекунанд. ҷангал сарвати бебаҳо, тозагии фазо, майдони сайру сайёҳат ва таъминкунандаи зиндагии босуботи сокинон мебошад. аз ин рӯ ҳифзу нигоҳдорӣ, бунёду барқарорсозӣ ва мақсаднок истифода кардани ин сарвати бебаҳо қарзи имониву инсонии ҳар як шаҳрванд аст. бо ин дар назар дошт кормандони муассиса чораҳои саривақтӣ меандешанд то ин ҳама сарвати бебаҳо ҳифз карда шаванд. барои пешгирӣ аз буриши худсаронаи ҷангал дар ин рӯзҳо навбатдории шабонарӯзии ҷангалмонҳо ташкил карда шудааст ва ҳама вақт ин гуна хонаварикуниҳо пешгирӣ карда мешаванд. чунин иқдом ҳамасола дар фасли сармои зимистон роҳандозӣ мегардад ва ҳадаф аз онро масъулон дастгирии олами ҳайвоноту паррандагон дар сардии ин мавсим арзёбӣ мекунанд. дар воқеъ ин қабил чорабиниҳо ба ҳифзи гуногунии биологӣ ва нигоҳдории тавозуни экологӣ аҳамияти муҳим дорад. иқлими ноҳияи сангвор назар ба дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат тафовут дошта дар баландкӯҳҳои ин ноҳияи дурдаст барфи зиёд меборад. бо назардошти боришоти рӯзҳои охир ҷиҳати ҳифзи паррандагони нодир ва ҳайвоноти ваҳшӣ дар баландкӯҳҳои ноҳияи сангвор корҳои биотехникӣ анҷом дода шуд. тадбири мазкур дар доираи нақшачорабиниҳои муассисаи давлатии хоҷагии ҷангали ноҳияи сангвор ташкил карда шуда дар мавзеъҳои сукунати паррандагон ва ҳайвоноти ваҳшӣ ба миқдори зарурӣ дон, хӯроки дурушти чорво ва ғайра пошида шуд. бояд гуфт ки кӯҳҳои баланди барфпӯши ноҳияи сангвор макони ҷамъшавии паррандагону ҳайвонот дар фасли зимистон аст. ин маротибаи сеюм аст ки чунин тадбирҳо аз ҷониби муассисаи давлатии хоҷагии ҷангали ноҳияи сангвор роҳандозӣ карда мешавад. ҳадафи асосии ин тадбирҳо эмин нигоҳ доштани олами ҳайвонот ва паррандагони нодир аз нобудшавӣ, нигоҳдории мувозинати экосистема ва ҳифзи гуногунии биологӣ ба ҳисоб меравад. корҳои биотехникӣ маҷмӯи тадбирҳое мебошанд ки бо мақсади ҳифзи ҳайвоноти ваҳшӣ, паррандагон, растаниҳо ва муҳити табиӣ равона карда мешавад. масъулини соҳа таъкид мекунанд ки гузаронидани корҳои биотехникӣ дар фасли зимистон беш аз ҳарвақта муҳим аст, зеро дар шароити сардиҳои шадид ва бориши барфи зиёд ҳайвонот ва паррандагон ба ғизо ниёзи бештар пайдо мекунанд. танҳо бо чунин тадбирҳои саривақтӣ метавон аз нестшавии паррандагон ва ҳайвоноти кӯҳӣ пешгирӣ намуда табиати нотакрори кишварро ҳифз кард. масъулон барои дар фасли зимистон бо хӯрок таъмин намудани паррандагону ҳайвонот тадбирҳои саривақтӣ андешида ба таври зарурӣ дон ва хӯроки дуруст захира кардаанд. бо истифода аз захираҳои кофӣ дар оянда низ чунин тадбирҳои саривақтӣ амалӣ карда мешавад ва барои ҳайвонот ва паррандагони нодир хӯроки дуруст ва дон пошида мешавад.
در ایرلندیا بر اثر آفت طبیعی 30,000 کس به برق ماند. بر اثر باریدن باران زیاد در آفریقای جنوبی سیل به عمل آمده، در نتیجه 25 نفر به هلاکت رسید. شرح این و دیگر خبرها از خارج کشور. بر اثر باران‌های شدید در ترکیه طوفان به عمل آمد. در نتیجه در بعضی منطقه‌های کشور خانه‌های استقامتی قسماً خراب گردیدند. مقامات درباره کنده شدن خط‌های برق، افتی درختان در بعضی منطقه‌های کشور خبر داد. اینچنین بسیاری قایق‌ها در عین غرقشوی قرار داشته را به ساحل برآوردند. در کوملوچ که یکی از منطقه‌های کلیدی کشاورزی است، ده‌ها گرمخانه‌ها خراب گردیدند. مقامات محلی خبر دادند که کارهای نجات‌دهی ادامه دارند. تلفات جانی به قید گرفته نشده است. در ارژانتین سوختاری جنگلزار به عمل آمده چند منطقه را فرا گرفت. در نتیجه 30,000 گکتار به کام آتش رفت. تقریبا 500 نفر آتش نشانها و تکنیک‌های مخصوص به جای حادثه سفر برگردیدند. یادآور می‌شویم که این اولین سوختار در ارژانتین نبوده. تا آخر ماه ینور در نزدیکی چیلی 22,000 گکتار جنگلزار نابود گردید. مقامات سببی به عمل آمدن سوختار را به بسیار بودن گازهای طبیعی ربط می‌دهند. مقامات اینچنین درباره یک چند سوختارهای ایلاوگی در دیگر منطقه‌های کشور خبر دادند. بر اثر باریدن باران برزیاد در آفریقای جنوبی سیل به عمل آمد. در نتیجه 25 نفر به هلاکت رسیده، 3 نفر دیگر به نام و نشان گردیدند. در شمال و شرق کشور در دوام ماه ینور بارشاتی زیاد به عمل آمد. طبق اطلاع مقامات محلی در نتیجه آفت طبیعی ساکنان تقریبا 493 میلیون دلار ضرر دیدند. مقامات در 5 ولایت آفریقا وضعیت فوق‌العاده اعلام کردند. در ایرلندیا بر اثر طوفان چندرا آبخیزی شدید به عمل آمد. در نتیجه آبخیزی 30,000 نفر به برق ماندند. خدمات حالتهای فوق‌العاده در دوبلین یکچند کشتی‌ها را که در حالت غرقشوی قرار داشتند نجات دادند. در بعضی منطقه‌های کشور حالت فوق‌العاده اعلام کردند. مقامات اصرار کرد که در چنین وضع هوا احتیاطکار باشند. بازی‌های 15 زمستان‌های المپیا از 6 تا 23 فوریه در شهر ایتالیا برگزار می‌گردد. در این بازی‌ها ورزشکاران برای دریافت 116 مجموعه مدال‌ها از روی 8 نمود ورزش که 16 بخش را تشکیل می‌کند با هم رقابت خواهند کرد. شرح بیشتر این موضوع در گزارش رحمتشاه عابد. از 6 تا 23 فوریه در شهرهای میلان، کارتینا و امپیتسوی ایتالیا بازی‌های 15 زمستانه المپی برگزار می‌گردند. در این بازی‌ها ورزشکاران برای دریافت 116 مجموعه مدال‌ها از روی 8 نمود ورزش که 16 بخش را تشکیل می‌کند با هم رقابت خواهند کرد. 6 فوریه در ورزشگاه سان سیرو مراسم رسمی افتتاحی بازی‌های 15 المپیاد زمستانه دایر می‌گردد. این بازی‌ها تا 23 فوریه دوام می‌کنند. مسابقه‌ها از نمودهای بیاتلون، بوبسلای، لیژرانی در کوسور، کیورلینگ، ورزش کلکی بازی، پایگاه لیژرانی، جایش از ترامپلین، چانه سواری، اسکیتون، لیژرانی در شرایط کوسور، فریستایل، هاکی، شورت ترک، رقص در بالای یخ، سنوبورد، کوهنوردی برگزار می‌گردند. بینندگان گرامی، نشر مفصل برنامه اطلاعاتی اخبار خاتمه می‌یابد. برایتون بهترین خوشی‌های زندگی را تمنا داریم. سلامت باشید. شما از دردی میان بغم و مشک اذیت میکشید؟ آلفنگل در ترکیب آن ماده‌های طبیعی به درد کننده و گرم دهنده موجود است که زود و ثمرناک از درد شما را آزاد میکند. آلفنگل، حرکت آزاد با نرخ دسترس. барои он ки дандонҳои кӯдакон қавӣ ва солим бошад калсий ва витамин D3 лозим аст. пас аз шикастани устухон калсий махсусан муҳим аст. шарбати калсинорм ба барқароршавии теси устухонҳо кӯмак мекунад. барои кӯдакон ва калонсолон мувофиқ аст як шарбат барои тамоми оила. табибон калсинормро интихоб мекунанд.
шумо сулфа шудед ва он шуморо нороҳат мекунад. шарбати брамисол сулфаро рафт, нафаскаширо озод, хушкии гулӯро бартараф мекунад. худи оне ки сулфа набуд. хоҳед ки сулфа бартараф шавад дар ҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол. В суете все сливается в серое, пока ты не откроешь съемо-клубничный мохито. Яркий вкус, который включает эмоции. Кола Блэк – темный ритм большого города. Один глоток, и ты на своей волне. Дюшес – сладкий заряд для новых идей. Мохито Лайм – танец свежести. Вдох, и ты уже двигаешься по-новому. А если